Dragi prijatelji, nalazimo se u Zrenjaninu, u jednom prelepom gradu, u srcu Banata i imali smo veliko okupljanje i tribinu članova i simpatizera Prirodne skupštine naroda Bosne i Srbije. I u ovom prelepom danu, na ovom prelepom mestu, imam veliku čast da predstavim i svetu. Sledeći manifestacije. Šta je za tebe politika? Smisao stvari. Zašto se živi? Dok su tu, u tom gnjezdu. Što naravno Mi smo imali veliku sreću da se upoznamo, da formiramo jednu veliku porodicu prijateljstva, širenje ljubavi, istine pre svega. Koliko je važna istina? Koliko je tebi sad važna istina? Prošli smo stvarno svi sito i rešeto i stavili su nas u neki lanac i lance i grotlo svega šta smo propatili. Ali ja sam se tog lanca uvijek koliko sam javno pritiskam već ništa ne prije, ja sam to i prije nekako osvjesno vjerovatno živjela, nikad nisam prihvatala zdravo za gotovo, ne znam, vjerovatno znači. Ali imamo mi u našim genima helma veliko srce i prepoznajemo, imamo taj gen da razmišljamo, tako? Da. Budili se a uvijek sam bila čudna u svojoj okolini. Sad te razumijem, zašto. Idemo dalje. Drago mi je da je to bilo. Borimo se. Koliko se budi narod Nemački, pošto ti živiš u Stuttgartu? Da li shvataju? S obzirom, kaj je Njemačka? Koji je to narod? Ne bih rekao da se baš budi. Ima naroda, ali ima i takvog naroda koji znaju da nešto nije okej, ali ne strah. Jer su toliko u sistemu u čemu neku strahu, porobljeni raznim stvarima, kao i svog kredit, djeca, strah, preuzeti odgovornost za svoj život, strah, izgubiti materijalno, izgubiti posao. Razne stvari su tu, a na kraju će i onako pristupiti. Je li ima nade? Je li ima nade? Za mene ima nade, kako god bilo, ja sam tu oslobođen. Bez obzira na šta se dešava unaprijed. Ja sam stvarno tu sve. E sad, kako će to izgledati? Ali kad je čovjek tu slobodan, i svako bi trebao prvo ući u sebe, pogledati šta ga to uči, o čemu razmišlja, koje strahove ima, zbog čega, da li mislim šta postiže s tim, što gajite strah. I to je najbitnije. Ne može meni niko, ne znam, bilo koja, udruženja, organizacija, ja mogu samo ja mogu slušati vas, slušati nekog, ne znam, kao što jesam, ali ja moram da vidim u sebi i da to razumijem, šta mi treba da razumijem i šta meni znači. Da, ja prihvatam to, meni ne može to niko napraviti, u smislu prisile, u smislu ipak na kraju moram ja da odlučim šta ću da prihvatim i gdje mi je
šta mi čini mir u duši, odnosno, kako se to već zove, u mene lično. Jer sama priča, ako čovjek da li nije zreo, da li nije, ne bi o tome, ne znam kako se ko osjeća, ja znam samo za sebe, imala sam ja strah. Te neke, pa za djecu, pa za ovo, pa za ono, ali to je proces koji se moraš jednostavno... Kojem odrastamo, proces odrastanja. Baš tako. Ne znam, ali to je nešto najteže napraviti. Sjesti predasa ili kako reći, sve što nam se dešava. Sve ovo. Sve iznad Boga. Šta bi poručila? Šta bi poručila ljudima? Jeste li provjerili ili nisi policajac? Pošto Da nađu svoj mir u sebi i da vide šta je to što žele za sebe. Da krenu korak. Ako ja ne želim sebe, ja mu prožem ruku, a on mi prože ovako. i svom djetetu, moraju sebe da znamo. Ostajemo ovdje, bre, gdje idemo? Ako žele. Ovdje ovo se ostaje večeras. Bez ljubavi do sebe nema ljubavi do nikog. Idemo tamo, će smo bil pa se ovdje vraćamo. Šta znači ljubav do sebe, ne ono, bez da nekom Ništa, drugom sad ima mjesta, imamo činiš 5. ono što već želiš da ne E sad, Svakome. u tu smjer, da to počnemo raditi, svaki pojedinac, sve se ostalo automatski mijenja. Odmah drugačiji svet postaje. da, Za tili da. čas. Samo switch, kako kažu. Switch i tu je istina. Hvala ti puno, dobro nam došla i uvek dobro došla. I dobro došli svi ljudi, dobra srca, lepih želja, koji žele put ka istini, koji žele da znaju istinu. A ljubav, porodica, naše bratstvo i sloga nama su prioritet. Hvala. Hvala vama.